Burik menlang lamare uwe na kibalaj pet na Jowai District Jail layo kem no EU da ki VDP kabarato harangkat kidekhat joka hito nakasnong chia banai West Gentle Hills District hakas ngi baar ka khatlai trek nai lur arajar arpoar katkum kitolong khubor le thu baki VDP kabarato hadin baki layo jingtip kila pentibru shaka hito hak baki lalaj banthuat badio kem no EU rik menlang lamare na chia banai hakapor khatwi baje AA menstep kumta ki VDP bar hito kila IT no EU rik menlang lamare hakipulet kumban penkan mau hangne borik menlang lamare udai uwe harangkat kisan ngut kibalalaj pet na Jowai District Jail hakas ngi sajan kashpo trek nai lur arajar arpoar reha kajan mit jong kakharwe tarik arjar arpuar kisaungut kibalasyak bomyap haki pajbur haklaw syangpung kikantup yo I love you talang lodas tartang marsan kitariang batshidor ki dakhar kadba uramesh dakhar ubalalaj pet nakakti ki pajbur hakati kaju kasngi ulasyak kemno akasngi kababut kata kasngi nangkong kakhat tarik nai lur arajar arpuar haki pajba kasnong muthlong katkum ki khubor le thu borik menlang lamare ukram dan lang hakti kaju kasngi hakaba kitegi saungut kibalasyak bomyap haklaw syangpung Stop. Ini di sini dia yang jauh Bikmen lang lamare wa latet na jil na distrik jil jual. Iga gajinya kira lang yang ga VDP berto bat ka yung sen gitu kuwa yang lang ui dari gajinya pun lang yung ga senong siap naik pada kita member VDP yang dong si dari JTP wa niliang yomi wa unibru hachwa weti usupulit dari mulai UMK dari sembadangi niliang yang berseno hal jingan kad yang belang wapa ceno pusket dari ceno wa dong bi bagi member yang berseno betul bagi kerpang yo hachno yang ceblai dari JTP hachwa ulali kemi ya Bikmen lang lamare ekublei le ya ki pajba uyo fodi haluti hasukin libenta negesni uyo kem yo Bikmen lang lamare but hachwa eti o chukulet de ya chwa yo chechno de ini liang ini kurpadi bor yang gaan wa chiside eti yapi impwa de impoi de pi o chechno wa yu ne u chirupu pi kakam kustom yo kakam ikendon gaan yang usahakan. Iya saya buang bosku ya ini cuma itu ini ya. Oh, iya. Hai dulu, hai bang. Siapa pun rumah. Hai. Halo. Pasang bijak mah. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.